Kullu nefsin zaiqatul maut. Svaku je duša omeri baka osetini. Qa që pase ko momenti dukala ke da neko neka snašali, ama hamdi Allah esa azza o gjelle so Allahi ko prvo tanu puti jamen trunka imani pa je savke buća lokeste podnesinaja. Butenja kva kraja, neli? Buđe neka penen gotov. Završija, kurtalija. Allahi na. Henez počmini. A kvaj početak, na ne kraja. Od dunjaluku amen džana kratko. Sarka se koboro Allah odredijajem propišija do borka živini. A sarte na mera. Keda alo meleko Džibrili ko pejgamber ali selam la ja Muhammed. Eiše mašit. Živin ki dunja kozo mangea, ne je problem. Ama džanjek dive so. Kamere dunja kanake. Mang kas mangea ole site muke. Čerso mangea ama džan računika položine hesapjan ko Allahi azza wa jelle kade. Amen uvek iskoristina kala prilike amenje. Su isjamen šansa pa na avdije. Te prominamen. Tirinamen Allahe se anglalja kja puvka erini pu pravamende. I risalin je puv uprav tute gotovo. Čerđan su čerđan. Zaradijan su zaradijan. Od ovaj. Taro šukarem lošno čera alafi. Na dunja lučka puća. Men džanaja em dikaja. Der si najbaro akava. So penena mare pure o čefini džepele na ele. Levale što peo u manuš? Ništa. Osim pe šukari ili pa pelošna buća. Hem uvek damen godija ka te. Prava musliman. Čer šukar delija amelija. Se on ka spasinentut. On ka kurtalinentu. A te muklan. Odvate na čerđan. O haramija ka gošinentu. Hem on ko propastinentu. Femen thekulet mevazinuhu fe ulaike humul muflihun. Ono Allah. Uspini samo kova. Ca să reșucar delia po puter, po pare, dar o loșna ca oven. Samo ovko uspini, i ko abi. Dvoje recepte andu uspe ko ahireti. A o ahireti, o dženetim, o džehennemi, on tane večna, halidine fiha, anolende večno ka čope, na ne iklujba, na ne kraja, na ne završetak. Gde se Allah dijatu prilika iskoristila. Hej manušeja, doka kana meni spratijam, uduri neko ama reče finja sivela, ano kola pa čardeka ova. Amen, nemarna koga fleti živina. Tari dunja maru šerona štite vazda. Allahe bistergam. Ama kva problemi o manušte bisterla Allahe. Nesullahe fe nesijehu. One Allahe bisterge, o Allah lenka bistrela. A kva je problemi baru Allah. Zapamtine. Na ne životi, na ne uspeh, niki dunja, niko ahireti, bizo dini islami. Na ne uspeh. A to eko dini islami, na ne samo to anafto vel Muhamedi, Ibrahimi, Ismaili, Firadova, Šukar. Ama to eko islami značini te klanine panđ vakti namazi. To je namazlija i badetlija, pokorno ko Allah. Te trudinetut kozom šajtaro haramite dujove te naše. Evo tega rabjola uspe. Ama mena kva bisterđam. Abde amen živina. Sarkedane nika te mera. A wallahi mera sarkednika na živijam. Kva je problemi baru? Čeraja planja. Za panč berš naodori soka čera. Projektija barisi amen. Astrakija džana ver berš. Era čigja po manušte se osabali muštinu. A ka ja pentanu ektaru dokazija. Ko džanela. Ona uprala ništa najnela. Najnena sali. Akşamea čigja peko sojba. Sabale ko krevetja raklela. Oj više ništa. Ni vačeri, ni dišini, ni mrdini. Od ovaj o životi. O meri ba avela iznenada. Na ne avsprak. Tu na džane. Ne se baš akava momenti mora spremno te ove. Ađi čerte mi sine kaj o Allah od duše lela samo je purenda. O Allahi naj, ne tu im prilike diklen. Mak sam ja so bijadile.
Palo e kvash sa te dunja na klelena kata alam ispratiam parujam. Mađane, Omeri ba iznenada vel. Pa spremin tutles. Irin to Allah es. Angla lekja kupke irin pupratu. Tega ni kasno kao. Emeo kwa stalno vačera tu men janena. Ali bistrena. Nikena kala kate saso pašlona. Sabi den. Wallahi. Wallah len ki dunja tirini. Samo ek tikno dakiko, ek tikno momenti. Generali sose. Te cerene sa ošukar, delo, ameli, puti. Se dikle vrednost. Kao Allah u stvari kivaga samo do ačivel. Ko Allah nade bitno kojinan. Kotarinan, kasoinan. Si to fisi baro, penjardo, barvalo. Va ko Allah uloga na čelo. Ko Allah i čelela uloga sovaja katartire bučan leste alam. Et kavean glal ko Allah i tut andal te buča tut lično kapučo. Lese pralalen ebite dosadinavtumet makajtani prilika avdi ispratiam pa se amen isprati nekao. Ma biste